dilayalong ong dung drugs kinep chulong lapen bang phia bang fu kaching na non malom raikom sai khia tum kiton kelang do desang se pena jo arlo pen birta long dun si dilai na ka checking gera long humni dimapur pen wang bom hemkong long so long pen ki ong dung rakia hormu mate drugs kinep chulong lapen bang phia bang fu kaching na kadu kavi pangrumpet pen rakia hormu mate drugs 100 packet soap containing 1263.24 grams 1 kg 263 grams heroin lapen tangka suri troxike propho kachingnang check abang photo malong pen long pon lapen bangso drugs mate heroin pangrumpet pen bojar mate hitia long ador 10 crore anbak doji pusi APS SDPO jondas alang lihin pen pachini pon adun thu kachingnang check agari registration number NL01CA 0194 lapen Innova registration number AS01AE 9207 adun thu kachingnang check bang phia bang fu amen lapuson hinlo Daniel Kethari arta thongke brakethom asar buramen piloli arong sabjauda PS Tadubi district Senapati Manipur adun thu Muhammad Sahabir Ali arta phokebra troxy asar buramen Karlitan Muhammad Jasim arong Basapur district Muzaffarpur Bihar adun thu Kapani S arta inkoirage hini asar buramen sales arong Mau PS Tadubi Manipur adun thu Sajan Ahmed Barbuya arta thongkebra trok asar buramen Karlitang Kataimia Barbuya arong Burabel PS Borhola district Kachar lapenno namat bang pli abang fuatuma phanta raikom sai khiatum si chipari dengpon Bokazan pen Lawrence Lekte Lutiki News Karbianglo